Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Dagatong ban yapan bet no ya upur usam bala sateng mentala saufusan snem hapenga Meghalaya bat Assam. Kesorkar Meghalaya Democratic Alliance kan salum Jingïakajia yaki Myntri sorkar bat ki Ophisar rangba lasai kesngi khat sauterek ubnai nailur. Hakate ke Jingïakajia bala khot do Myntri rangba Konrad ke sangma ondon langru Myntri ketenat revenue ba kermenshalla nang tagi Ophisar jong ketenat bayadai bat katai ke issue. Uba kermenshalla ubalong Myntri ketenat revenue hak Jingïakajia bat kilat patai kubor ulayatu ba ketenat revenue kala wat ikilat kelenti kumno ban yok penbet no ya upur usam bala sateng la slembha hapdeng ke jela Meghalaya bat Assam. Uni Myntri ke sorkar jela ulapan pauru ya ke jingkermen ke bas kem ba katei ke Jingïakajia hak khat sautrek kadai ke sinjam ke pakatam na ke benta ke jela ban yok no ya upur usam uba pura. Ngimla ban len mo ya kata gidak sa penting ya kini kekam adu mensyua adu mentaru andre nalian jong ni na kini ke department jongi mentang ila ya sedang hi ban wat kilat kepenti adu mentah recently wat CM jong iru ula khot kondak ya kowe ke meeting ke ban selong ha khat sau tari September warsa uji na benta ha ke cingite bat kini ke matter so nyingit skem ha kata ke meeting ke ban selong nila ban pembek ke ega steps begin shim namari mentah hingan ong ban ai ke comments hajing yede bat kene kala ban long against your ba or against your government kan it's not feasible for me to give any comments so ke bah ban yasha katu kan ne hadu dedep ya kene ke meeting khat sau 3 September kana begin yo kilat ban pembek which is the best namanta jong ba kana bukan ta shu shikmat so kata de steps begin shim ha ketiga khat sau trik ngai skim lomba kani ke meeting ingin yo shibon ki ideas nalian jong ki officers nalian jong CM nalian jong na but nalian jong hi kum ki press ki kwa hi ban wat kilat kilenti dadon kinu sam hai pun i nambar kin kwa shu ban sa teng kini ke kam kum ga dam long menta so we need to find a solution as soon as possible.